Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paimah ijalohi tarigapan sigano pari bata bani panurang sogot nyarion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sena atas. Puji-pujian apa terima kasih matong-tong isumbah kon nami hubamu. Alani bani panurang sugoton mangahap kanami. Bagkal ni pagkaholongimu nadok menjagai menromotkan daging tondo nami seganjang borongin nasalku. Bani panorang sugoton bayi nasyol ipukah kanami horja nami sigano pari. Pasu hamaha nami marhite hatamu. Ase barang betongo nasyol horjalon nami tetap mahatamuin nagabi oncolan nami. Ibagas goran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalama nami rapakon tonggo namion. Amin. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Japen na siya maren bani panurang sugot nyerion. Nabo isisihan nami marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panurang sugot nyerion. Sabtu tanggal 10 sada Februari tahun 2023 aima tersurat bani buku podah bindu 20 ayat 27 nama katahon sonon. Halak parlayak bani nama sungguh seng anjay hurangan tapi halak napa pit-pit matani buedo bura-bura mangonai bani. Kita ganupan totu bayak pakon sembuh somal doai jupah kita ibagas parguluhan tasigano pari. Jana langadong ratene ibagas 10 tahun sada jolma pe jupah kita nama rosu anggo hulu ni masombu. Tapi marhitehon ni ai gabe sada ujur doai atape gabe sada hite doai bata ase lambin ipataridah kon hita matongon gulu paridop niuhuran terlebih maai hubani hasomanta na ibagas situasi nama sombu. Nah, halani aima ipasingat kita na parlobe sahali nini sonon marhitehon ni poda bidulalu ayat 27 on. Halak parlayak bani nama sombu seng hanjay kurangan. Nah tentu gabi persoalan doon anggo ibagas parguluhan tasigano pari hitape mangahap sombuh opetene atape mangahap kurangan ope. Na totu ijon maningon labing takas bata bahasa anggo ibagas sasombuhon do hita lamboy hita marsibere-bere atape mangidopi halak na masombu tongon doai lang dingat kita sada inang na mabalu na isarfat ay ternyata kumbani hasombuhon ni pe lam kabeni maningon buis ganup na adong bani anggo marsilayak-layak ma iya atap marsibere-bere ma iya jana sebalik ni humani sedo halay na lubihan iya kumbani hasombuhon ni ay tapi justru halani ibagas hasombuhon ni mambere iya ubani juak-juak ni bata ijay do tene nahurangan hinan iya gabi jupahan pasu-pasu na bahat kumbani na bata. Artini ay halak na si bere-bere halak na unjah mambere seng anjay hurangan habe ilobe-lobe ni na bata. Ay maasi ipasingat hubata halak parlayak sedo ihatahon halak na masombu atap halak na bayak. Tapi halak na parlayak artini ay buhay do humani hita secara materi halak na masombu atap halak na hurangan buhay do humani hita secara materi halak na bayak ay maase na iujur ay mahubata halak parlayak ase buhay do habe halak na bayak lang parlayak jana buhay do humani halak na masombu tapi parlayak buhay do huma sebalik ni halak na masombu lang parlayak halani ididah hasombuhon ni ay
Jana boy do humani halak na bayak tapi halak parlayak. Halani ay dingat kita ma halak parlayak na unjah marsi bere-bere ubani halak na masombo seng anjay ongga kurangan iya. Halani ay sikap parlayak onma na maningon ipabagas kita na maningon ipabagal hita ibagas parguluhanta. Halaniyaha halani halak parlayak ubani halak na masombo ay mahalak na porsaya na tenger uhurni bahasa sanggah membere ay iya sanggah uja iya marsi bere-bere seng anjay ipaturut ne bata kurangan iya. Jana na paduahon bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus halak na papipit matani ubani halak na masombo buhay do bura-bura mga naibani. Luar biasa babay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ang guna parlobe halak parlayak seng anjay hurangan tapi halak na papipit matani bani halak na masompo uy do bura-bura mangunay bani. Artini ay adong do piga-piga pahara na boy mambayin halak papipit matani mangida halak na masompo. Na parlobe ay masikap mga piyan. Mga piyan artini ay lalap panonggor ni mangida ubani halak na bayak. Jadi mga piyan iya ibagas sa hurangan ni. Na sikap na si sonon ma mambahen halak porini PHB ni adong dobani tapi halani mga piyan iya hubani habayakon ni halak naligan ujung niyaha ujung ni gabi ipapit-pit mamatani mangida halak na masombo. Napaduahon trauma. Totu trauma atape buhay sobuton ta ay ma burit uhur ni mangida hasumbuhon. Ase halani burit uhur ni mangida hasumbuhon anggo mangida halak na masombo. Ipapitpit matani halania anggo ididah ni ay ididah ni halak na masombo gabe maseda ma paruhuran ni. Nah buhay do humani halani dumaluja ia masombo. Ujung niya alani mungkin pengalaman hasumbuhan na ialami burat jana burit tumang. Halani ay burit tumang do humani uhurni anggo mangida halak na masombo. Na dingat kita ma atap ahape pengalaman ta pasal hasumbuhon ta bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggodop ko sibaya kita jana tetap ipapit-pit kita matata bani halak na masombo bura-bura do upahni halak na sisonayay halak na papit-pit matani dopak halak na masombo. Halani ay totu suku-suku ni sonahado ase ipasupaso ne bata hita ase ipasupaso ne bata guluta totu maningon tetap do hapeni hata ni ne bata nagabi onjolan bata. Totu anggo do mahata ni ne bata nagabi onjolan bata tetap mahita margugo bani ganup horcata. Janah porini pe bani sadapan orang ipasu-pasu ne bata guluta janah gabi halak na bayak kita lang bayak pita secara materi tumang lang pita bayak secara arta pardunion tumang tapi bahenon ni bata mahumanihita bayak ibagas partunduyon jana bayak ibagas haporsayaon posma uhurta anggo do mabayak hita ibagas hata ni bata anggo do mabayak kita ibagas haporsayaon anggo do mabayak kita ibagas arta parduniaon jana bayak kumanihita ibagas arta partunduyon ijay ma ipataridakon hita ma ibagas gulukta gabe halak na unjah marsi bere-bere gabe halak na parlayak ubani halak na masombo. Halani tetap idingat kita habayakonta rosi ahanadong bata haganupan ay marharohan humbani na bata janah maningon ipaeba hita janah maningon yondoskon hita maningon iberehkon hita dohomani ay ubani hasomanta na mamorluhon. Halani ay layak mahita janah gabi halak na unjah mahita marsi bere-bere
bani halak na masombo. Ulang ipapipit hita matata, ase ulang mangunay bura-bura hubata. Amen, martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa ibagas parguluhan nami on. Ase lambit iba hahapkon hanami tongon, habayakon nahun bamuin, na mangguki parguluhan nami. Ase lambin roh layak ni hanami, ase lambin roh bayak ni hanami, ibagas ganupan pargulmiton nami si ganupari. Ase lambin taridah matongon Tuhan, bahasa hidup ni hurna humbamudo, na lambin marbagkal ibagas parguluhan nami. Jana habasaron na humbamu matongtong, nadok marbagkal ibagas hapor sayon nami. Marhitehon ni natotap buha panongkor nami, mangidahalak na masombo, jana sirsir hanami, unjah mangurupi halak na ibagas hasembuhon. Asiryap hanami tongon Tuhan, mandaihon hinamatin ni paso-paso muin. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami cola merapakon tonggo namion. Amen. Oras sobat taganupan, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marakhir pekan mahita. Jangan lambin marbagal matongon ibagas parguluhan ta, ibagas hadirion ta. Bahasa halak na unjah dohita, halak parlayak-layak dohita, songon nebata parlayak-layak in hubata. Shalom.